Molweni nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile bafowethu, inkulu indaba-ke laphana wey'ngane zawethu. Kuhlukene imibono-ke laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana okanye nabahlaziyi bezepolitiki abazi kangcono-ke laphana ngezinto ey'thinta-ke ukuvota ngemva kokuthi-ke kutrende isithombe sowesifazane-ke laphana wey'ngane zawethu ofake iy'kipa ezahlukene-ke laphana zezepolitiki. Ubonakale-ke egqoke-ke iskipa se-ANC, waphinde wabonakala-ke egqoke-ke iskipa-ke se-EFF-ke laphana. Kuthiwa-ke abantu abagcwalisa amagrawundi-ke laphana-ke nasemabhida-ke laphana akubona bonke-ke abantu abazovota-ke laphana wey'ngane zakwethu. Abanye-ke bayahamba nje ngoba kunamabhasi amahhala, kunane nje ney'moto zomphakathi ezibathuthayo zibafikise ey'ndaweni lapho khona okunamarali. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula-ke laphana wey'ngane zakwethu, njengoba abantu-ke sebeshiya imibono eyahlukene-ke ngale ntombazane. Besho ukuthi-ke njengoba nenkathi izongena ngomhla ka-10 uzoyibona-ke le ntombazane izobe igqokile iskipa